Hello guys, Kardom Karbiang lo. So welcome to my YouTube channel, Jinu Vlogs. Lebih pini ya vlogs bang ke lebih hendak asin bang ke. Nalang dan bang mode. Asin bang lebih hendak jo pini ni hem cedami po. Lebih narji tingtan lo de vlogs ta monai nepin. Because porcelong le dokolo la se pini bang porcelong lo la se hem tagatami lebih vlogs ta monai pon pin bopla. Lapen juthuya na kala de kadoin da dana tam lapen thank you so much guys babre of lana ching honin ne methan che shop dat lo ba lana ching honi ma bu. So guys, thank you so much once again la support pot anso se na support ha Jinu Vlogs a channel lapen lake itum sob kadoi Jinu Vlogs a family lo la si kadoi tum da che support siroi ne la si de ante next in bang le pangcheng phen. Also guys, non la por bang ke 10:38 am lapen council bus ke 12 pm si hodang pa hong ka lapen non rapido chibuk lo. So where's the rapido olapen to tangte next in bang le pangcheng phen ande. Finally da khana para nang le lo lapen non da council bus stop lo dambom lo non langmon sa vlogs bang de ani da so pigan la si vlogs bang la dang ni elan kurio elo direct hodak mena stop long bang hola dak kuripin po la si langbom ta. So guys, dang non khana para dim long si dolo dak bus stop lo la si langbom sa vlogs bang rang velang yo council da hedi Nain pu ke 12 o'clock po. Tame kaida non apor bang ikan lo 11:05 la apor ready 11:05 la. Lasi langbom mo vlogs bang de gorom pe ge bini top. So guys, non ne bike jo hem nang le advan direct back phid ya lo la ben non len lo alamang ge len lo ne bike KTM RC 390 la pen non la dak ne apang ni ke Charlie school adung long sido lapen tang de next sin bang le lang thunang de lapen non por bang ge nal tum hanam paklang po apor non kan lo 341 lo 341 I think thek long de thegi ni brightness pila laka 342 lo lapen non alambang ke la so bag ne people sin ne gohati chi pon pe dat ma alambang ke nar juo adhak tum nar ju ne phan mane people sin gohati dam bag chi pon pe dat ditima pu alambang ke ne GoPro means GoPro nam ne tikta ke ne la so bag ke pon pe alambang ke ne planning lo je la so bag le ke pon lo plote GoPro da donang po lapen plus moto blogging ta hodak se kuri po lapen hem chewang wang hota moto blogging kuri po lapen ansu se nang support ha Jinu Vlogs fan lapen thank you so much guys Facebook long thuke pura SMS ek to ning charong pe kan lo bola ana ching hon mane ni ek to ning charong pe kan lo donatum thank you so much guys, I love you all. Lapen jo ning arong pe kan lo lasi pinia vlogs bang ke lang tutha de juthuya na kela lapen Q&A apene dui nongwe jo video da short video da monai lapen tatang de lang tha vlogs bang de. So guys, ini ning arong pengan lo alamang ke hem tawang lapen ni chini ne je pini ni punu gari ki miwani ko lapen ini arong pengan lo lapen agari men mang ke Hyundai Venue ko lan lo agari ta la se hola cinematic shoot le lang sinang de tonde la next in bang le pangcheng pena.